Kirawan gibalalik kuai dok ka kwa umran kilalap iang brio kibala sakut daki kap mau. Ha kabalami gijing suba begini kisiing brio kila bandai jong we urang ba ubala jar ngai lukum ba prabna hadin bulahap bat ngam jelop akane kwa umran. Laban kedawang ni bah ka arpunyo tarik unaitung arajar arpusan. We urang ba blatip kerteng kum uba LB nong shli nagasnong tasor ulahap bat ngam jelop akane kwa umran kat ba udang isongkai bat lagi parlok halor kejingkiang kebedan hagadong yosir jong kesnong saidan. Panadu ketukasngi amshim lalap dian satya hapdeng gejing wat digi bor shnong kipat ba wat nakaliang gibor jong ke state rescue team bat kibai. Kerkum ki kubor beli ulum le thu bah kene kesngi katu kenengut kirawan kibelalet kwai shakene kwa umran. Sigi bentaba kam sharum kilalap gishing brio bat marmar kila pentip shkibor pulet ke tanat nongpo ban penlong ye kejing tokit. Dayo jing tip ru shosho bahalor ke jing lap ikin gishing brio nagi benta jeng wa umran la pentip ru shk bahyang ba sem jeng urang ba ubala jar ngai hadian mulaha bakne wa wala ampala ban pentikna lagi ni gishing gidain em gijong uni urang ba manakal yang gibor pulet kin penlong ye kejing kemi ibnia leng ba ki DNA test bat kibai. Ngayo kajing tipat ngayo naki paralok nasnang naki beriu nasnang ini ki paralok jong uro islap ajing tip laira kira sanga ki pun ki beriu badan nasnang ke kita ki beriu pat ki pun pat sanga ki balap ya kata kasing sini sawaro de ki beriu ki banasnang hi ki pun yanga ki ong yo tip kadai na kamdai ngalat palit peji itai para ila ong bala de sisai ke umbreu tamba timpat la kan ban tip ndala sai men stem tengila agi ila ajing tip siki pulit tendala wan gi pulit kan ila yo ban peji kata kasing tendangi peji kan ni kasing itu ya kajan itu kijan kide kijong ulok jongai gitu kijan ilok jongai kateng ebi nong suli sa tasor lok ka nado bay mi na yeng inda ka artinyo tarik benai ba nyaw imi por stem te iklaman jing syo te hadin riu lai pandai minit te ngayo aku bor na kipras dang na market ni kipralok jong u kitem pon dai rak rasanga ki pon bersaki beriu kita dan hasnong te ki ajing tip yanga te hadin kata ngala kol ki te ki ong bau lahap din katapan ndang alayo jing tip kabati kena belaham dengan kolnya rang basnong tengila ponya kene kajaka tengi ponya kene kajaka ro muslim hina marba ndriu la kondai minit ngadang jo banyak keren bat i te haduna ngila poyang ne te kating don jong i na duk basdang hi na duk kamit sajan ipun i paralok jong i ong bang ban kai sene te akatu kamit badan lang mga ri ang la size ni blay panam lang ra tadin pas dapat kipun dia ngangam don su ayeng te ilami kinayeng